Dongkamukam PVN High School Sertalena Donria Potak Lamplar Kipi. Dokmuka Forest IBA long krong priatowar kaslama long le ahe phuatum anam kachelong Donria Potak Perakiamai Kepa. Surihinira ingkora hinya nikana Parman Third State Master Games Dibrugarh long kapathu pakjengpo tanglo. Karbi frame toma birta long penelisami raniti mungpi nona juitha birta angton pen. Nizang Karbiang long Dongkamukam long supi PNW High School adonri kidam tang mati jonga cikloni phai trokarni social media WhatsApp lapen isi hinia birta lo hehuya long Dongkamukam PVN School Sertalin adonri alam kapache thangpon aputhak ahok kali mate angkur kawer lam puputhot lam klaki pipona birta pherangke Karbi terang pen birta nang pale. Dongkamukam PVN School Sertalin kapaman ponahot Sertalin adonri kasalang ponjia phan council pen tendara loki pipon ave. La pensi iam tuli ram longhang amina jungjung pensi bangsu Sertalena donri kaslam Japan cecak ponlo. La pen asai ta klem ponlo. Woi pitsata me la dakang bong tendera lo along ke jok pon mate kapaklang pon adon dia bangke school hema thengnu along kaslam pon adon dia bang hen lopusi puthot lamtra tipi pon. Ateke labang sualong don rihini ke doko kajok birta kapacetak ponalong masapso kamang huason dokok lupusi pini perangkia mayalong komor katar ahin pen lampe paklar pontu. Dam tang mationg siksa ni ini sampai mi pepalong paklang pon dak Dongkamukam high school along don rihini ke doko ajane confused jalo ni bangta isi bangke donated by Karbi Autonomous Council CM Tuliram pulo isi bangke tendar call der jo ini sini lita confused jalo mostame non hala aget binongo bangke la school long sidolan isi ager bangke non la to warpat hi pulo la ilito maching honai CM Tuliram hang kadonet vega ager bangke non tawar pathe masih hainu ikdang lo masih nili kablut lo kabjat ta kiba kipos tangan sistem nili tame lihat atpo lapen nali tum kipas tame labang so cirimo beda masih nili bencuni lo lapen abang Putin ale pus lapen keser tame manta puthot cirimo beda masih nili hin bencuni lo thoma prang non nili tum dak dongkalong ta tarik koi lapen tarik ingko ada thoman ingdeng thongkep Karbi la meda mai la daksi padu ponji la sojo ini pen mat toar kapathe dak charali pen dongka charali pen hadak dongkar tu tekangan la so kapathe ponahut la so adon ria bangke Sertalina don ria bangke demolish delo mate pahino daglo la si la so theklong pen komol kathara bangke tok lo tahai lasi alangli laso hormu bang mane contract pen ki pipon adonri kaprek lapen CM sar jongjung ki pipon adonri bang kaprek pu chini je nida tahai laso joni si alangli paklang lo lasi laso ka paklang joni nili tumta ningduk lo lasi non alangli lam klarta papi pon tunang nilitum along si dolopu alang lelo komol kathar ke lasi non nilitum ki pui pu bangke majok sita madu sita ilitum kaching honnai CM saraphan ilitum Karbiang long aparman ko anu ni kapaching thuri aphan alang li claim dipu ke palang mesen lo non alang li eprang Karbiang long dongka pen chenglok hamren pen chenglok east west kape klari phansi alang li bori bomlo lelti lasono hud bangke ilitum facts and figures sini ne pin pen bangke alang li phan lasona koi one way that sikeme anutin phanta chuning riglo lapen non nilitum ta kema thapon thupom lapen Karbiang long arat ahin pen mate itum dak Dongkamukam arat hin pen chuneri ponlo ansu se kaprek infrastructure mate nilitum dak Dongkamukam arat kamat habangke isi educational hub si kapaman kang tung lo dak
ilitum dongkam kam bangke Lasla swalong ratatum setami thangnat kamang hudun dedet pen social media lapen WhatsApp along kapacetak pona birta kidoan aratatum tami puthot pachoi tuthera kangthan pon edjia phansi komol katara hin pen kachuningri padupon thu Dokmuka Fresh IB along Mahamaya Youth Development Committee, Karbi Student Youth Council, KSA, Karbi Farmer Association, Karbi Unemployed Association, Lapen True Press Society atom chingrum petpen, Section 2 Krong Priator Putak Perang Kiamai Kepa. Non malom towar Krong Pria Putak Penang An Kahurisai Lapusondo. Section 2 Kaparlo Dokmuka Pen Parokwa Dak Krong Priator Selam Bomlo. Lapen Penang Anki Ketanga Sonsi Tekpon Longlong. Laswa jok penang anararatum ningkarong lapen kaceropon padolo. Puai pet setame krong priatobar ari kido longle ahem puatum ke non puata longle anam kacilong dunde dada putak dok muka first IB long Karbi lo charlia song lapen hampang song atom perang kiame padopon. Ciklar dah lama ke Karbi yang long utun mot konsil tu forest department lapen revenue department tu kacil koi seroy jo la sila maholong pen ho sil thorongpur adangan along hidu rong kem ni rong ko sia along make hu dara tu mak mang ho sai klem bang itum ini dak cilung peta song tu memang ini dupik hangjang athela tum no bang forest department tu cipulo la make itum forest along li tu mane forest alen tu koi fis samni te kuson sin kan thong ke baprang pen labang dalong ki duara tu han revenue department long le patal tiga lo masih manghung ini alam kasi nona pora hut rong arata fan kilu kilo marata fan Karbi long tu mos konsila ahin ben lagi forest long le revenue long le lu mang thap bang kan itu make ning tuk pik lo kasi non itu chini tu lo kita tang nikan 2020 nikan ya paklang tu lo la so daan abang ke la dokmukar sinjak lapen hu sel turang pura ajakan abang ke la bang ke forest village as forest village andar ka puri long son se inde PW dia kuli ni la bencing lo school ame ikin long relo de kasi la bangke la da ku pini angbong machi yok do kusi tum pini phena ke mai ben puthik lo la pen la da kilong chom nei ku bangani kuan ma bang tu kilo kuan ma hola kapre tu settlement tu compensation kilo mating si la da ada ka phatame long vek nei kusi tum pini ku da lo la pen la so di malong ni tum jasmet bet ki hai tu lirang hang la pen dak aku dukok la non fore krong kuda long aku dukok to phani tum semen tak pasi chuni rilo la ben kuda lo je la son nang tum rong ara da phan ki mambu fore sa long le semen long le non an da alis ki paklang khida da bang tum ning duk pig lo asi semen tum tak ben kuda lo non ma just semen pet la bang so fore sa long kapuri re punang tum ko ichi pithawa la bang just semen lis paklang na ko la ben bang kelong tang a compensation things long pivekan ko la da phanta jong si kipipe dia lah masih apa je jong si kipipe tak forest long lilang tak puting pisi pota pidal Karbi long ton mos konsilpen ngajumi me alam kubi kusi pota pidal tapi pisi office ke the school pen chenglong dak kapre government scheme deng ra la si Karbi long ton mos konsilpen non la da compensation la so da long compensation long li deji puni do kan long alam ke ning duk pig lo ada karata fan apa lo ko jor chinam kusi do make pini bang jong thik lo la si dom la revenue department pen forest department tum dalang tuambong la chikoi seroy bang finish tonsi da compensation ki palo so apheran ke mai phalo le tum nang chutong the poni le tum somjing rumpet Karbi Language Teachers Association mate KLTA CEC ame Pudhan Singh be lapen kongchen bang Bir Singh teron atoma hin pen language board chairman Long Singh teron aphan kachro alam phe kapajer Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang ahin pen kachatoidun Language Board Chairman Long Singh Terong lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Lam Clark Kapaklang laki Karbi Language aputhak mate Karbi Language Teachers lapen Karbi Medium School Parta Tan bang kidon atoma phan praptin pen sai kapachin ponche aputhak Language Board Chairman Long Singh Terong ajada sai chibi kopen alangi Lam Clark kajudu thekapo KLTA CEC pen alangi jung aphan kacharo pajera এটা আমাৰ তাত ধৰক কিছুমান লোকেল লেংগুৱেজৰ মিডিয়াম আছে লোকেল লেংগুৱেজৰ টিচাৰ আছে এটা কাউন্সিলৰ পৰা কৰি আছে তাত কাউন্সিলৰটো বিশেষকৈ ইমান এটা নোৱাৰাৰ নিচিনা হ'ল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে সেইটো কি চিন্তা কৰিছে এই লোকেল লেংগুৱেজৰ কাৰণে
কাৰ্বি লেংগুৱেজৰ মিডিয়াম স্কুলবিলাকক আগবঢ়াবৰ কাৰণে MOS আৰু MOEত কিছু দফা আছে আৰু কাউন্সিলৰ লগত আমি কথা পাতি এইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম আৰু কাৰ্বি লেংগুৱেজক ষ্টেটাছ দিয়াৰ ওপৰতো কথা চলি আছে 22-23ত আমাৰ কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনো আছে ময়ো তাতে যাম কেইটামান আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে আৰু কাৰ্বি মিডিয়ামটোক আমি যিমান পাৰোঁ আগুৱাই দিম Thank you. Kewangjiar ni Prabjit pen Karbi language akisum kedoan lapen Karbi language teachers akisum pachun popusi ning thepen tawar cholanjinglo Sir Longsing Teron Language Board Chairman alangli lam Clark endun thek Karbi alam mate Karbi language ba phang du nang pa along alangli lam Clark endun thek pot niltum Karbi language teacher association hin pen abitung hen pustame niltum alangli phan kurwang thula pen churulo la pen nili jungjung keltie publicity secretary ihen pen pustame kurwang thula pen kachuru paji riglo jekebang ji arnia bang Karbi language kapap phang nun thegi asai la pen Karbi language teacher la pen Karbi medium school la pen teacher aku pustame anghoi pustame thir klong pen kapachun ponjia phansi nilitum Karbi language teacher association abitung hin ben pustame lang tuman choneng rilo la pen kewang jarni litum kate litum machinghon language board chairman Longsing sir la bangso asai bori pon pupusi nilitum ningche thelo la si kewang jarni abang pada de pinpen Karbi language teacher mate Karbi medium a teacher anghoi thir klongpo pusi nilitum labang sorni aphan tuar cholang dingpen hala sorni kichunji arni bang ke thailongji phansi nilitum tuar cholang ding Surihini ra inkora hini anikana farman ingdeng githom state master games Dibrugarh along arkoi ni final kepa ni pen kapathu pangcheng pontanglong Dibrugarh along kapadopon Surihini ra inkora hini anikana farman ingdeng githom state master games along MLA Dorsing Ronghangatom chetongdon Assam State Master Games akongchun bang dancing rongpi lapen MLA Dorsing Ronghang alangli tompensi Assam State Master Games alama ingthur pono MLA Ronghang hin pen kapathu abang pubang phiatuma phan ning pathe pen hiljume pajarka alangli ja semet pen Karbi anglong atim atuma phan ning kaparong tekang apot Karbi anglong team mate pokhila tipi jongjong pen ninga klong pen kurwang thu pajar Kecheng arni pen Karbi anglong team atom athletics along gold medal cricket home silver medal narkep lapen bronze medal pho kato kawe pen inkora trok anong age palong ready Nilip MSC constituency ka parlo Koilamati Joyram ingti Rongasar Borsing ingti lapen 38 BP atum astomar bangkethom ta kisu kachulong lokajo Karbi anglong autonomous council kachari ki thekiding atuma phan kerap kachuhanga berta perang ki pitor terong pen birtanang pale Hemrit le mesen lapen cholong junlong pusita pirthe okareng no jongsi do pulote Hemrit along ningkang sampen do thekhe Sarkapolam the asongsi okpran jongsi meme pulote serang hoya longle be pusita ningkang sam ave Lasongsi non borsing ingti lapen 38 be pi atom sata asopia kleng tina ingti pi arta ningkan krepo Princess ingti arta ningkan troxi lapen Clitoria ingti pi arta ningkan hiniatom bangket homta keso isiwe lake areng ke henopen abang bitheta ame kidu herajo abang kamen to tekti Lasi ilaswa kisung pen kacepa jom chia phat Karbi anglong autonomous council kacawi atom lapen Karbi anglong along ithe kiding atom phan nerap thapusi sakpi 28 BP pen kachaniri pado Kerap kipi kapajer dunji aning ke miatum anta account holder Lota ingtipi account number 3672913392 Lapen IFC code SBIN 0009405 along kapali jia phanta alang litom pen kachaningri padupontu aprang si nang limen lapen nalirong men chithalik tha
นี่จะแม่งแกถือแอดเด็กปีมันแกนี่ดีร้องใจรำนี่เดียวร้อง Koila mati deh. แต่ละนิด Tang tela bang so semara kiso ke long komen tu penang si kiso ke long lah nang than tegi ma. ลาเกล้งบางแกนึงกันคลิปพอตะดูทุปมาติอังเกจิกลยอนนี่เป็นอังเกลองพิษเลยที่ลาบางท่อมตะจิกลยอนนี่เป็นแล้วแต่ลองพิษอันเสเลยลาบางท่อมตะ Bang de bang thom la so kiso bimar si vera bimar lo ke deh. ซีเวตบีมาเลย Bang tela bang so se ke chi lang hi pha nang tum along ka prek doctor la pen pila hora sai ke me ling nang tum puson ke paklang pon dolo ma. ลาเกปอนเจ้งลาเกล้งพันเกดักอ่ะปรางบุดักตอร์ปุดูมาติลาลองสิปอนloอังเกลาเป็นดุนแกกุลหาดนางปอนloเกดิมาปูบางนางท่านอันเป็นนี่ลิตมาขี้ดูอันเป็นเลยเกดิมาปูได้จิปอนloกุลหาดกิพูดอกตาบัตาหินี่ทอมลองเกดักบล็อกแล้วปูได้จิปอนบอมloอังเกมาดาเตริซาตุมลองบิดุนกอกลลาเกล้งพันอันเกมาดาเตริซาตุมลองเป็นดาหลังบอมตาunidad lo alang litum hati di mapur lah alang litum nang pon pi bom lah kita mi unidad lo nge ni litum da hem che wan dad lo angke kola dun thu nang chiklang thu lo angke bahini ke thong nge ni litum da chilang unidad lo pa ya lo si ke chilang ya war sai ke chu hangi pa ya lo ti sa nang litum bana phat la so ke chilang ya war sai ni litum benta vidad lo la se tan mat kam sel ke cari atum akithe giding atom phasa ko puthot ta chuniri thuji punili tum hementa kido anaki be nili tum chilang bom lo sita un inder lo asi ni tum ola so ase ki chilang ja phana ko awar sai ki chu hang thu pa ja lo akithe giding atom phan pen ko nili tum phanang ki dun de pu pe lo la non nili lo la pulo na ko wetrota nang pidut nang pi dun lo suri si a ni tum hanang pi dun dak ri dum ka ching hon lo mohon sar mohon teron long si lang litum te kang ka lang litum ni litum hanang thon a hok lang litum nang chu pi pe la so poisa ta ni litum la suri si vet ta ni litum do wai hi chinam pi de lo ke ni litum phan nang rap ki nang rap lo sar lo tuliram rong hang ta nang pi dun lo suri kep ang ni litum hanang pi dun lo ke la pen ke no hok su tami ni to phana pi jona war sai ka ve la sin no na bang ke la chot ka li lo la to na mat kon se ke chari ke chalo ka to phana ki the ki ding to phan se pu tho ko la ki rap bang ke cho hang thu pa ya si na to ni li ba long ta penang ana ki plang ki phi do la si la lang ni to ma long ta ko ki rap ke cho hang ye phan si chuning ri lo non malam stopper phan beer tamu ington iksenang Why is it so hard to find sunglasses in frame that fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilom. Alon medical store. Ke chengsi Karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekje. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje.
La Sidifu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nalitum ta humri iknon. An sose kachini jiapan la aber kipia number along humri iktame. Dihena mopi putot birtalo wangtulo. Virwar chai tiron arong along arkoi ni phai pho ani rongker kar klia long pachiton dun si ingdeng hini rongker lun kan amalina birta non het chong perangke rajib bepe birta nang pale. Virwar chai tiron arong along ingdeng hini rongker lun kan amalin pada ponsi adamasa ciho ciput kacipate hora nam kipu kacipate lun bari na pen lamnil kacipate pen tenglong ason kacipate ta owe kimia tuma phan warsa kipi ponalong aluhiaman pen Karbi anglong angbong kachithang plong along sepo pan singkro chai teron harong asar longki teron mir jengkro bor sing teron rek sing teron bor sing gramsa lapen baburong paratom si tomdunsi ingdeng hini rongker lun kana malina long RDP isar pen ilar pen ibi pen kiti pen akim pen thar pen saru pen barojon kece tarwalo bukuri bangdo asyapsiya kita amung dalam son segini ason pen sih cepat besar alam Munir atun kakli kapejo kombom ingar bom lo nasi ingar bom buti asal beta kacirung doji mene pusini litong bangke aron nam kipu ba ko pini pi ason kapre aron nam kipu si kacipati ta di ponon la penke kacihuti dalam son si di pon lo dakpan muli itu thekli mene asal penke dak karju ki thak ado lamlir tado itu ma lamlir na obi kimi itu lamlir buta thek pin lo asi dak lamlir dak kacipati tu nam tang pen lamlir kacipati la penke karju ki thak ta sekar clear long pen kacira ধর্ম লং কাচিরা বিতুম লা solong pen sini bitum dak karju ki thak amung akuison amung setame la song sini bitum ke bori la dak pen la si pangrum pen lo bitum la cultural nai bitum lutu namalin long ke pangrum pen ke la so cultural nai dalutu namalin pen ubi kimietum ituma ধর্ম নীতি jutang country ka phejo khal asap kak pen ahikha longji mene wa phansini litung ke kabori kasi sulang do Karbi do anarap hempu aso mukrang so do ana phansa chunuri lo la buson le itung Karbi atum bor i hurlona la pe bor i ra pelona la lotang te litung ka jutang atuma dhormo tumiti chan ipo pusini tuma khalo la sini la ansi kadogo arara pan oh la alang ini cuma Pini Karbi Prime nama birta bangela pansi kangton iklo dome thak me kurwang thu